Ke lava fa fe lo il tatu tunu fo ne fiafi ia e manatu na o mai e ona pailango pai ul funua fo ia o sama fainga o le tatu tunu i ona tulanga fa lupe e pe ona ele ne fiafi le tau tuam lau nanga tainga ia sa me tetilani alo ia po le tainga ia au matangi ia ma le fionga le to oli ia to flan ni na krifia lai le wa fa mni fo tatu official ne fiafi wa o mo le no liu mai eftelinga ia Tuilagi ia o le sui mai le tātou Health New Zealand o New Zealand Health ia te whatura ia e whaatala no fo i le ngata i le latu au unanga ma le tau tua le tātou atunu ia ai tau fo si le fia fo ni si o latu whalau ilo mani vaenga taua a wale soifu maloloina o le tātou atunu ia i le ngang whalolo i whaafelo ia toi lau talainga Tuilagi ia pulinga maia tala mai au lau talainga ne fiafi ja vaftai lava ja se juli bo se be foi ja tai vala mo le neva no fai tatu ma futa ma tatalo no ai ni me taua mo tatu ngata ja fatata fatu foi le au mai mo i ne fiafi ja ma lo se fu mo ma le langi ma lo li so fu manuel lau talainga se o leva no mo te fia pa io a mo fatalo fatulanga telo taimia e tele na mai o fa malo si foi a mai si foi lau falai au e le ngata le tatu anganu a va ko ele fa ngala valo to o i va nga uma ele ngata foi mta fa le soi fo malo loin ele mai ta watolo ta sa foi lau ato pona ile ele fa so foi langa Yo si na au nanga mo tatu mataia i fafu wonofo i na tunu fafu ia au te Leolahi tau tua ai tau malele ia me ia wakungi ngai me ia fa so tua ina ia toi fa telina la tu mal mai mas mal su anga fa pale ngofoi ila to tulanga mon mel matai ai ngai fafu malo fa tai mol si feel tatu watunu le nga to tele ni so tatu ele o mau fo i ele au nanga mal tau tua le Health New Zealand mo pole te fatura le leila le amai ele fionga le talainga ya Tuilagi ia se fa manina fo i le awivi ma le fa tau tonga la tu fo tau tuam lau nanga ina ia si le fia fo el tatu tunu le fo fala po tonga po le ale me wa o ai ni me pe vai ni mai o pe keri o se fale mai la to po le tonu wala la to nanga ia lau talinga I've time mo le facility you have New Zealand po te fatuola te fatuola o le tu o le so le pito malo la le i lalo malo New Zealand e tau sia mo me o le soifo malo luinga so se meanga e a fia mo me o ka o health ma ingi mi vaenga i soifo malo luinga o i lalo la i fai pulenga fai solo pule ne fa so lo ia mana onga fo yo kako communities ai me se lava ia tangata ia wa ngango finga New Zealand nalo o le ala le fai ya o tuanga i fale mai ma o nanga fa mai Yo o ma kaula lia e fundinga ia falma. Okay. Ku se fa ku pe uma ia service la ia mo me fale mai ia ma mai si foi ka ko providers le ia i winga i ka ko ka Pacifica. O to le lalo le o le matanga luenga o fisa so i fu malo loina sauanga ele tu per malo ia na apatulola io o tu abatu le fa so atu se leni ia tatu i mana onga o tatu tangata po i winga fapenga ia le ia Middlemore Hospital le ia Auckland Hospital ia le ve umai lalo pulenga o le matanga winga leo ta o Health New Zealand te fatura ma nei tele vai ngai ina ia manino le tanto tnu walanga o le mafuanga le ke la poiwo fai me ko kongira u suli maka la fa mai o ngala wali ia le ama il tupe le fa tupe nisi o au unanga ele o ele o mafai nga fatia pe nga fatauli mai na le tanto tnu ia o tupela ia le fa so mai te fatuora i tato nang fa so fu maloloina taitasi lo sa unga le ia mo le tato atunu lo tele le vaenga le o Pacific Health po le vaenga tonu le te le fito tonu i lau tafa yo ia po lau au nanga o ala ia ni vaenga o tu tau fai ngalu ia nei taimi ia wania tu fa lau lo taua ia o afin fa mai o la tu tau ti lo tu tau na avi ia fa mo na ia tatu tangata ina ia fa yo la tu pui manisi va fa ia o te masalo o te tauna fa malam me le o tau o le Pacific Public Health Directorate so e lo lava inga le wa i lalo lava o le Health New Zealand te fatura
ko se whapitoa ia vaenga ia e whasoka inga matatu tangata Pasifika. E lale Pacific Primary Health, ko so la ko ia vai mo nurses ma formai mo tosi mai ma formai. So that's the clinician side. Okay. E foi le si kula le wele public health. O isi amea whangale kua ko mo meu clinicians. So o melaia lewa lua i vaenga o le kukongu lava le malo te whatu o le Pacific Public Health, ma le Pacific Health. O le kua e kasi. So o le Pacific Public Health and o le mela wa iaiga o ka kula le e so ka i maka ko providers i e whafuingei. Kele i ka ko Pacific Providers le wa iai. O le mafuanga fo i wa whai le malo le mea lea. Onga wa umal COVID-19. Wa i loa le malo e leise lako so ka inga maka ko kangaka. E ka kauanga iai, kaunga whause me whainga le ina ia e kaukala sa ora malo ia le Pasifika. Al mea le kupo ke COVID-19. O le lopo whaafega mo se te leo nanga. Se au nanga mo ka ko kangaka. Le lawa mai le COVID-19. Le o kutuala i mai lo le vainga la le. So ole o so la ua ia au nanga kongu le Pacific Public Health Director o le connector mo le community male malo New Zealand. So ola le fafu I kalongo I ka ngaka o ke alu mo meu events o ke alu I ka ko Pacific Providers kalongo I puangi me fa ngale manga mi so swangi puangi me fa ngale tatu tangata I fafu I me le o matu misia ina ia yaila tu leo tonu I me fa I fifilinga mo meu lau mo la ia se plan fa o se plan ine ko ya ko e fo I me lei mo mi o ala ni mta upo le fa ali atu po le mo moli atu ne tatu tangata lau tele mo silfia vo le tau fa tata mai ya mana ia fasili ia le sia le me le wa tupu I tatu mela mo me le immunizations ai me se mo me pepe wa tuipui mo tuipui it's very low mo lalo kwa mo lalo so what we're doing now is we're trying to find vangale posase fo ina ya si e lunga ia ngumela ia le la wa mato facility I tato providers mato facility nai tinai wa mo lato vangale I mai tang newborns to polasela ko polan mela e foi ma fu ai ona leo mai fai tuipui ne la se afi anga olai matele iloa so le la mo ia tali me le la wa matana fatino so we have a lot of outreach teams now where we go to the homes fai tuipui so if you're listening in and you want your child to be immunized mo tuipui vili ka ko providers vili fo ia te fatura e lengo melanga e wa ko nurses ko fale book appointments so na tau maua fa malu na tau maua le ase mafu anga au tu e la ina le o tangata fa ila toamisala ia tina ia I Pasifika mako foi ka ko e pisi kelinga benga from 9 to 5 Monday to Friday life hanga benga o me it's go fan ka ngalen go fa Singapore fe ia mo mela ia the thought process of our young parents they're very hard, they're working or they're at school. Easy for parents. So they're in between transitional housing. Like motels. Si fila fale I go for transitional home. Will ko mall address. Si for game o swing mela. Ma fu na fatala le o fai tuipui la wala fana. So ka inga mama so le la mo ia mo strategies I mela ia le la wa ku o le la fai fu o fo mai ia ma tu lawyer po feo ia with transitional housing so e for le mela le skonga we never used to work on Saturdays pa le la fai outreach teams e fai ngoringa la skonga nane yeah o mela ia le wa ma ka inga si ia lo lunga ia ngumelo immunizations so that's a was example on mere kupu. So this week is the actual global immunizations celebration week from the World Health Organization. So today was the first day that we opened it up from the 24th to the 30th and and that's what we encourage. Wala tuipui le avia ia to tofa mo terminate. Yeah, lele makofole taule we ai wa makanga malu flu so le flu ele ia kuipui for the immunizations e lima mo
there's 5 different guis for our younger babies. Rebella, mami, So there's a lot of guis for them that they need to do. But those are the main ones for now. Michelle flu because of the lewa ambakanga maruhul kau. O tau e talu e ona ole pepesi wa mata na pesi sa mo fa ma ile ole fever o pona ivi po le dengue fever. Dengue fever. E ma fain so swani a tantu au nanga I mo tatu I New Zealand. Yes. Yeah, e ma fainga nga ngil fosoka inga I mea nga Mko fole nga yele case lenga ma yesi sialo mai Samoa. Yeah. Ai saua o tuai. O tuai umliwi ngi. So e ale fosoka inga o Samoa ngisile ka nga ngale fososwangi ngisile me kupu o Samoa. Ia fa pena fo nga kingi. Ia vave loa ia symptoms al dengue fever and so reach out to your health providers. There's plenty of Pacific providers out there you can reach out to. Let's kala inga e laiwa for information inga Leolahi. How you can counteract with the dengue fever. Aftai leo fa fonga mal tatu atunu male senga le unanga fo ile ale te fatu ora ia o la tol ne o lo fatu peina ia unanga ia mauna ia fo ia le fa la wi lo lo tau mo fa ia tatu fale mai sese local doctors la fa tuanga ala talinga fo ia nei tatu tangata I vang mai se la termine ile tau mo fainga e una ia fa la wi lo tupui fa tu ile tu Awale tu la foi ia le awale fengale ia so anga yo e fai me e tau sito to ia so for maraloina please utilize our Pacific providers that are out there. If you have any issues in Fafikauli me and then you can ring us Te Whatuora Health New Zealand. Ring us and we Pacific Public Health can then assist with any of those things, but I encourage everyone to please get your children immunized, also your family immunized for the safety of your families and the safety of our communities out there. Ina ia ngale le ia se le ni to te famatu atu. Exactly. So that's the reason why we're here. It's the reason why le wai mako kulanga ia ina ia mako makafe ia kakua mo o ko ngai falongo mai ka ko polo klami. Malo fa aftai e se vaenga te fief tala ia o fa fon tatu atunu. Just one more thing. There's a le cancer. Bowel cancer. Yeah, bowel cancer, breast screening. Please go and get your checks done around that space as well. We are celebrating it in the next month. But ole vave loa, ole vave foi ngai mo kong fiki fai and ole si foi meo a makang si lunga. Third one is also dementia for our older people. Okay. There's a big growing number in dementia. O a makanga lunga loka kukua ia mea le soifua. So early detection is good. Ai foi support whangale fsoswangi I le kausinga o ko makua, pao o makua. So there's some information that will be coming out there for the Pacific people. Please look out, and we might even push it through our program here at Samoa PMN. But these are the things that are happening that are gone undetected. So we need to raise awareness around that. Avaya kuko makua makang koe repeat mai mea. It must be an early detection of dementia. So please get them assessed, and then you can get the right support around that. Ia kausi lako mamalu. So those are good things. Yeah, and I think that's just it for tonight. Yeah, faftai tele il nefiafi na o fa fonga manino fo il tata o tunu il fa lau lo fo ia me se le mliu male tringa ia Tuilagi ia fa ilo fo ila nanga male tautua male se senga la o le tautua la te fatuora ia o la to le tu le ale malo fa tu peina ia o nanga te tasi e po tatu fo mai ai o le tau file nefiafi ne fa ilo fo e ta ua le hanga ia tatu fal mai fale ainga e fai o na ia tatu tu pui e pui fo ia le ngata ia na ia tatu tu asinsina yo alo fo fa nau fa o mare le pui a alo fo fa nau e mai saka ko fo le fe me ia isolo le me ia kui o alwa ile sia ku o mang ile si va o New Zealand mangalo ai ma tau ana ave le fa mo pena e fa fonga fo tringa Tuilagi neff ave fa mo fa tu pui tama maltene wal fa talele e tu wal fa tonu ma tau vangana le si vanga le o fa tu pula ia fo ia le mai le o dementia
po le mea lea o le ngalo o tau vale matua ai nei lefa aingoa e tātou i le toi ina malo tutulo e lo se tua lalo nei o tātou tua ia o mea ia le ua o leo whaatupula ia le numera fo i le leo nei o tātou tua sinsina wa afaina fo le paulanga o tulanga lava masani o soifuanga a o antatu e mo dimension fo i ngai ko i ngai lo maku ia o kau ia fo ngiso ka ko kau dimension e wa pe fa pe ngale me fo a kau ngal mai se a kau ngalo lo i fa mai so of me dad bro kau dimension e tau va ngale a ngai e mana ia va ve maua oni fo lingo a ngai o tau a fi ai nei o tu a ave vai le fo mai so son mai se so swani mo mia o lati o fenu mia ilo ma fo fau vili te fatura e fa malam lama mai nisi va enga ya te oi ya wa imlo se fia ya ma vai nga ato a me sa porque la ku le ko ni lo fasu kala lo fo mai wala wo si e nunca o fo mai ya ina te no inga e ngo ke like ki ku pelenga me te fatura van mai ai lo fatu tatu proclaim ne fia fa tai le mli mai o talainga fa manuia le tuel ne fia fa fonga ngal tatu atu ai le i fa mai el tatu interview mi el tatu live ne fia fi pe na sau noa ia pe fetalai el to fa Tuilagi i le tau el niva yaso World Immunization Week o lo iai le fa moe ale Posei Health Center o lo faia i le asotona i nei mai le iva i le taiao se o le lua i le awauli o le iva le taiao se o le lua i le awauli 2 p.m. i le asotona i nei tolu ono Winthrop Way i Mangere East e mawhai ona whaia uma ia tuipui a le ainga ia maise na yalum whanau mau le free sausage sizzle and fresh fruit ia mona yalum whanau o le au unanga lea Posei Health Center ia lo vavaloa ma le Pacifica Family Health Group mo nisi whamatalanga ia sa iliane oifso tai numera ovalu se lau tolu lua o tolu o le tasina fa mo tau mo Immunization Week mo le neva yaso ya malo ana ia tele tau ino watu ni siwa mai ia la tau ingai angil ya fe live talinga Tuilagi ma watu ni fall sanga so sani saula unga i fe live talinga Tuilagi malo e mnu ia tele ne fa fa fong mal tato tunu